ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. ва имрӯз ман мехоҳам ки як ҳамаи он саволҳое ки шумо додагӣ тез ҷавоб гӯём. ҳозир дамо соат бигем 6:30 саҳарай ва ман хостам ки дар пеш ягон намуд мева видео кунам, барое ки шумо дан приятна боша тамошо кардан. саволҳо беҳад бисёранд ва комментарияку успед намекунам, ҳамаша мехонам, лекин дар WhatsApp постоянно наменависанд. азбаски ман шуморо ҳурмат мекунам, ман ягон чи нависта наметавонам, дар ҷавоб успедам намекунам, барое ки коргарҳон бисёранд ва Тоҷикистон омадагиам бигем бо қати оча мешинам, қати хештабор бо хештаборҳо мебиёянд. барои ҳамин имрӯз хостам як савол ҷавобе ки саволҳои важни саволҳое ки шумо постоянно метиҳед, ҳамаи саволотонда ҷавоб гӯём. тамошобинони азиз, занҳои азизу меҳрубони ман, наворҳои ман танҳо барои занҳо аст ва хоҳиш мекунам танҳо занҳо бинависанд ва бо чӣ гуфтан фақат ку занҳо менависанд, лекин баъда WhatsApp менависанд, хеле менависанд ман зан ҳастам, ин саволи мада ҷавоб фикр мекунанд ки мада круглосутка мардако менависанд. барои ҳамин ман фақат дар группаи ман фақат занакоанд ва ҳама вақт ман бо занҳо ҳам суҳбат мешавам. занҳои азизу меҳрубон, барои чӣ ман ай шаҳри Новосибирск рафтам як шаҳри дигар? подписчиконе ки аз аввал мара тамошо мекарданд, ҳамаи шумо медонед ки ман барои чӣ рафтам ва ман мегуфтам ки ман ждат мекунам ҳамон рӯзе ки кай ман соҳиби хона мешавам ва бе ягон гуфту гузор ман мебаром мерам. ва гӯспандо чӣ шид, ҳоли гӯспандо чӣ шид, постоянно савол додистен. гӯспандо қати соҳиби худшонанд, шавҳарам нигоҳшон дорад, гӯспандои шавҳарам буд. ман гуфта будам аямо аввал чанд боре ки савол медодам, шояд подписчикои наве ки пайваст шудагиянд ки намедонанд. 27 гӯспанд 90 гӯспанд кадаги будам, ай 4 буз 40 буз кадаги будам. ҳамаша аз барои Аллоҳ, ман хизматошонам, нигоҳкунишонам, ҳамаша аз барои Аллоҳ кадагиам. ҳамаша мегем бе ягон ҳаққу ҳуқуқ, бе пул ман нигоҳ кадагиам ва ҳамаша мехе мондум, дар дасти шавҳарам супоридам. ба ман ҳамин пули хонам ки ҷамъ шуд, биромадам рафтам. барои чӣ ман дар Меднагорск хона гирифтам? барое ки апаи рӯдоба ма дастгирӣ карданд, ҳамчун як апаи калон дар тори сари ман истоданд. азбаски шумо агар апаи рӯдобаро нашиносен, канали 8 фарзанд, апаи рӯдоба занаки хондагӣ, мефаҳмидагӣ, медонистагӣ ҳама вақт дар бари ман ҳамчун як бигем ки дӯсти наздике ҳама вақт дар қавати ман буданд. ҳамаи корум да апаи рӯдоба ма ёрдам карданд. ва барои чӣ ман ӯ шаҳр рафтам? барое ки ман дар шаҳрҳои калон хона харида наметонистам, пули ман ба ӯ ҷора намерасид. ва ман 1,5 миллион да анамо чорхонагаи ман 1,5 миллион ғалти духтаро 1,5 миллион да гирифтам. шаҳри калон нестай, чихеле ки Новосибирский област Тагочинский район буд, ҳамуҷа Оренбургский област, Меднагорский район ай. лекин чихеле ки дар Тагочин мо дар қишлоқ будем, дар иҷа ман дар районаш зиндагӣ мекунам, дар қишлоқш нева, дар районаш, дар центраш зиндагӣ мекунам ва аҷои рафтагим пушаймон нестам. хушбахтона, барое ки ман кредит мада медоданд, лекин ман нахостам кредит бигирам. ҳоли имрӯз ҳама кори компания Фабелика ҳаргап мега. дами момент зиёда аз 90% мусулмоно кредит гирифтагиянд, хоҳ хона, хоҳ пул, хоҳ мошин, ҳамаш гирифтагиянд. лекин мо медонем ки процент ҳаромай ҳамин хел ҳаст. барои ҳамин хоҳиш мекунам, тактикаи кори моро намедонен, ягон чиз против кори мо гал назанен. кори мо алҳамдулиллоҳ ҳалолай, кори мо тиҷоратай, мо мехарему мефурӯшем, мехарему истифода мебарем, о чизҳои ҳаром надора, ҳамаи чизаш алҳамдулиллоҳ ҳалолай. барои анами далгаждан бигем ждат мекардам ки кай ман ҳамин суханоро барои шумо бугум ки кори мо действительно ҳалолай. я одама дар кор даъват кардан чӣ қадр мушкиле, вай кора фаҳмондан, вая ба тамоми нозикиёш 4-5 рӯз қати вай гав задан, кора фаҳмондан, дромада ай интернет заказ кардан, чӣ хел ҷои истиқомат шави бират кардан, чӣ хел як одами дигарро регистратсия кардан, ин кор нестай, ҳамаи и корай, ҳамаи и меҳнатай.
و خواهش میکنم شخصانی که نمیخواهین کار کردن در کار نیست گپای زیادی گپ زدن ما یگام کس مجبورم کردن نمیتونیم که شما بیا قتیم کار کنه همون شخصانی که میتونن از عهده همین کار میبروین و یک چند کامنتاری شد که یک به من یگام کسی دیگر یافته با شما در خونه گرفته با شما پول یگام کسی دیگر نه الحمدلله میکنم تا امروزه من با پول پاک و پیهیلی کمپانی فابلیک خانه ما خریدگیم خوردنی ما پوشیدنی ما سر لباس فرزندانی ما همش ای پلی کمپانی فابلیک و ما ای شوهرم جدا شدگی نیست ما هر روز دستی بیازیم هر روز ما گام میزنیم چی با ای پیش خودتون شما می نویسین که چی با شما جدا شدین ما جدا شدگی نیستیم تماشا بینا هم قایکی برای من مشکل بود کار کردن در اوجا و شوهرم راضی بودن که اگر نخواهی کار کردن تو شهر برم ما به جای تو یک تا دیگه شم یارو ما راضی شدم برو مادم افتم شاید همون زنه که بعدی من گرفتگیان شاید وای خدمتچه ای من خوبتر بهتر کنه برای همین قبل من پروست سلامتی خدمت و فرزندام گرفتم برو مادم رفتم برای که بالای با یک گاو دیگه گرفتم وای 50 لیتر شیر میداد هر روز وای جوشیدن این کاری آسان است ای اودش نبروی اسراف حرام همه ما و شما ایره میدونیم ای تک بگیم که اوجه مرا بگیم که اوجه سلامتی من ای دست و دسته بدم من نمیگم که شوهر من بد بود شوهر من انسانی خوب بود مرا حرمت میکرد لیکن سلامتی مرا حرمت نمیکرد سلامتی ما برای وای آدم وجنی نبود پروداکت ما تا شیر مرغ در خانه ما بود من شکایت نمیکنم همه چی بود بالای ما پول کار میکردم لباسای کودکام همه چیزی خودم میخریدم آخر وقتا حتی هم پروداکت هم خودم میخریدم جوش میومد لیکن مرغایی که در روی حولی بودن علاقه کودکودا حمله میکردن کودکای ما دیگه ایداری خانه میترسیدن برویان ای تریزر میبرومدن میفرومدن پوچه‌هاشون اوجه چند بار مرغ شکاف کردگی بودن یه من نیت نکرد نه در ویدیو هم نشان میدادم گفت که این دمه برام این دم نبرد همو احوال بود اوجه خودم میترسیدم ما ای خانه برویم به جای ثابت نه ای خانه بروی بود روی حولی ما ای خانه برومدن در دستمون یا چوب یا پنجه کشک یا شخ میبرومدیم که مرغا ما حمله نکنن برای همین یکی اوجه در روح حمله کنی اثر کردگی بودن یک گودک ما کور میکردن خدمه کور میکردن یا که یک تکه خدمه میزد یک گوسفند خود قشقور خدمه میزد ما ایتک ما 3-4 بار زدگی تکش هم زدگی ما گوسفندش هم زدگی ما هم خبولای دستم ورم کرده سیپسیوش دگی ای پشتم ای میونم تکش بشخور زدگی یا ما ایب میشی این نمیخه ساق سلامتی در کار نیستی در یگو مردک ابسولوت نه یا ما ایب میشی در یگم کس در کار نمیشه حتی در فرزندی خود در کار نمیشه یا فهمیده گیره یا فرزندم کور میشید یا خودم کور میشید یا امر اینوالید بون میشیدم برای همین من همه وقت در نمازم دعا میکردم که خداوند با من همیشه راه راستی زندگی را نشان بده برای من مشکل بود آسان نبود برآمده رفتن حتی من تقسیم آمدگی بود ایره اگرش ما آمدم یک باری دیگه هر یک خانه را من نگاه کردگیم برفته شدگیم در تاکسی آسان نبود همون قشلاق که تا شهر ما بگیم با آبی چشم رفتگیم لیکن آخه زورم آمد شما همتون شاهد بوده شاهدای زنده بوده چه به هم سوالهای ناجو می نویسه سوالهای بیجو می نویسه هستن شخصی من نمیگم که همش نه هستن شخصانی که میگن مالادیس خوب کردی تو نیستی قند ابزن هستن خیلی شخصا لیکن نگاتیو هم هستن خواهش میکنم نمیتونه سخنی خوب نویسن ننویسه نگاتیو حتی در واتساپ نگل همین خمی نویسن تو چی با جدا شدی آقا من گفتم که جدا شدم من نگفتم همین سخنه ما آمدم ما رفتم خونه خشتمانم ما رفتم خونه قیسنگل ما وایو را خبر گرفتم زنگ زدم با شوهرم صحبت کردم نشون دادم اپش خواهرش اوچش همش نشون دادم الحمدلله زندگی من 100% فکری بد نکنین بعد زنی که خونه بخره و زنی که سمستایت نشوه وای باید اک تمام اوجه جدا شده خیلی فکر نکنه برای همین قطعه شبینا نرخ خانه ما گفتم نرخ بلیتو را پرسیدن نرخ بلیتو خدم قطعی همی هر سه گودکو 29,000 روبل شید ای شهر ارنبورگ ایرپورتش ریموند رفته است بده ای اوفا رفتیم و 5 ساعت به تاکسی اوفا رفتیم ای اوفا بعد ما تاجیکستان پریدیم بعد برای داورنیس گفتن داورنیس در کار نیسته داورنیس ما نپرسیدن با اون شرطی که پدر و مادر گراجانی روسیه باشه داورنیس در کار نیست و ما همین خیلی بگیم خوش شروع ساق سلامت آمدیم رسیدیم در تاجیکستان در ایرپورت یزنم بود اپم قطعی شوهرش به یزنم اپم جهنم
очам янгом ҳама дар аэропорт буданд, лекин духтарҳои группаи маам омаданд, бо дастаҳои гул маро пешвоз гирифтанд. чӣ ба ки бо менависанд ки ту гуфтӣ ки духтарҳо омаданд аэропорту ту соҳиб надоштӣ. Инами гап як бор ҳамин фикр кунед, ҳамин шумо дар дили як каса ранҷондан, шумо дар приятна ҳамин хеле гап менависен. Кия бесоҳиб? ҳама соҳиб дора. Аввалаш ба аввалаш Аллоҳи меҳрубони соҳиби ма. Ман ягон кӯдаки чорғоваравак нестам ки як кас биёяд мара соҳибӣ кунад. Алҳамдулилло ҳеҷ кам намеомад мара ҳадида будам. Дар кор нест гапои ноҷо задан. Барои чӣ ман ватанам омадам? Барои дидани хештабору барои аҳли оилаам. Хеле гапои ноҷо нанависед духтаро. Нахто нагем ки дилтона бихарошонед, на мара зиқ кунед. ҳамин қа меҳнатҳои ма, кӯшишҳои ма, ҳамин барои чи иқа видео нашид? Барои ки ремонт буд, ҷоҳози ремонт ҳар рӯз ис буда ус дига ма ҳамин видеокуния мондагӣ будам. Бовар кунед, ремонтҳо ма тамом кардам, кухния тамом кардам, корбор ма тамом кардам. Дидим ки ҳолиам барвақтай. кӯдакоя мактаб да туғрӣ кардам, муҳаммада синфи 2 да туғрӣ кардам, мустафора синфи 1 да туғрӣ кардам, фотимая садик да туғрӣ кардам. ҳамаи корома тахт кардам, ремонт ма тамом кардам. Ана баъд билет ма гирифтам, Тоҷикистон омадам. Хостам 1 моҳ 2 моҳ дар иҷа бигем ки дам гирем. Тоҷикистон барои чӣ омадам? Барои хонданӣ. Барои ки дар оҷа кӯдако қати сола оно мактаб мераванд, заниматсия карданд дар кораи, Фотимая бурда оварданд дар кораи. Дар иҷа каникул гуфтам миём кӯдакоро учамшон апамшон нигоҳ мекунанд ва ман дар автошкола мехонам, наконецда. ҳозир ман алҳамдулиллоҳ дар автошкола хондестам. Чанд рӯз шид уже ман рафта омадестам. Уже бигем ки вожденияҳомон саҷдагиай мошин ҳайкунира уже свободно ҳай мекунам мошинам. ҳамаша ёд гирифтестам. Лекин бояд 1 моҳ бихонӣ. Даймамен ман навсигда омадагӣ нестам. Ман ҳамин 1 моҳа 1 моҳа омадагиам. Ман автошкола тамом кунам, праваҳома бигирам, бо обратно билет ма мегирам, мерам. Ман хонара барои чӣ гирифтам? Барои осудагии хидму фарзандом ки ман зиндагӣ кунам. Барои ҳамин қама ҳар рӯз қати шавҳарам дастивиязам. Шавҳарам ай кори ман норозӣ нест. Алҳамдулиллоҳ гавзаниёмон нағз аст 100%. барои ҳамқагон фикри бад накунед духтарои азизи меҳрубон. ва инҷа бо ман як чанд ҷо даъват шидагӣ ҳастам аз тарафи менеҷерҳои Тоҷикистон ки мехоҳанд бо ман вохӯрӣ кунанд ва званияҳои ман дар компанияи Фабелик баланд шидагиай. иншоаллоҳ ман конференсия равам, ҳамаша видео мекунам, барои шуморо дар канал мепартом. боқӣ сарбаланду хонаобод боше. худованд ягон паршикастара хор ва зор магардона ва тамоми муъмину мусулмона дар паноҳи исматаш нигаҳбон боша. духтаро кори компания Фабелик яке аз беҳтарин корҳо ба ҳисоб мерава. чӣ хеле ки мебине и ягон дурӯғ нест. ҳеҷ мара зур наёмада ки ман имрӯз бихезам дар пеши 34 000 подписчикам бигӯм ки ман дурӯғ кардам, ман ихе кардам. Не, алҳамдулиллоҳ аз нол ман кор кардагим. як вақто марам консултант будам. шуморам ина номерои ман дар рӯи экран бинависе. ватсап хоҳиш мекунам занг назане, бинависе. ман шумо дар кора мефаҳмонам, ман шумо маҷбур намекунам, ман шумо маҷбур намекунам сразу шумо бор заказ кунед. аввал ман шумо регистратсия мекунам, ҳамаи кора мефаҳмонам, нозукиҳоша, фоидаҳоша ҳамаша мефаҳмонам. ба розигии худтон ман шумо дар кор қабул мекунам. баъд як хатогии калони дига мекунанд ки фикр мекунанд ки кори компания Фабелик блогери и тамоман дига соҳай, компания Фабелик тамоман дига соҳай. блогери и просто ами видео ма мекунем мепартам. а компания Фабелик ихе неста, шумо фикр накунед. мегам ба мора дар ютуб нишон метӣ? Не, ма ягом та шумо бигем ни сабираюс нишон додан. баъд кори ютуб осонам нест, блогери осонам нест духтарои азизи меҳрубон. шумо фақат ами як группаи ватсап дорам, кори дорам, дар онҷа шумо ма дабавид мекунам, кора мефаҳмонамтона ва мо фақат ба ҳамин нависе ба галасавои ҳамроҳи шумо кор мекунем. хайр, тамошобинони азиз, ҳазор раҳмат ки ҳастанд комментарияҳо, модарҳои азизу меҳрубоне ки беҳад суханҳо, дуоҳои беҳтарин дар ҳаққи мо менависанд. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам. ҳамаи шуморо ман дӯст медорам, занҳои азиз, ва аз ҳамаи шумо аз замин то осмон миннатдор ҳастам ки видеоҳои моро дастгирӣ мекунед ва корҳои моро дастгирӣ мекунед. ҳамеша ба пеш менависен. ана ҳамин як дастгирӣ аз тарафи шумо дастгирии калон мешава барои ман ки анамин тамошобинони ман аз ман розӣ ҳастанд. ҳазор раҳмати Аллоҳи меҳрубон ба ҳамаи шумо. хайр.